Pinya berta nampak lang pe prang kardom karbiang long. Tiken news ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang pi morom phang jupi pensi berta nampak lang ponipo. Pini phirang ke penang pale berta arjupon pamisinang. Tarabasa Morning Glory English Academy School along KSA Re-Continue Mai Padupon. Tarabasa Morning Glory English Academy School along KSA Re-Continue Amai Padupon. Pini Porphai Krehini Tarabasa Morning Glory English Academy School along KSA Atung Mai Padupon Labangso Amai along Kachetongdun KSA Central Committee President Pen Jameson Timong Lapen KSA Central Committee Labangso Amai along Mai Charipon Khonsing Timong Lapen Mai ke pha alam sukur bepensi mai charipon Fuluni pen Probintaro report ke news ini Ladakh Tarabasa uthot branch ke pareng thu bangke aprang ta dolon itu sitame ang bonglom isi tikum dugok telo inan bangke ningkan sini ang bong sitame non uthot pareng depan itu ang deng kacing mai pen lapen along tina branch tame ansu se ke pang tang branch itu kimang dolo nasi pinian bangke aku dak nang litolo lason sini itu along ka peka center branch tame dam thuji lapen ke dam non ong lo nasi labangso nitum akon susi ke pang tang thunang kok phong bangke lalo nitum kachi song kang ton jut jelang pleng belang karbia khe pharman ki klem ponji jut jelang si labangso ki pa pleng thui pulote labangke nitum thekdam long lo furki molo tami KSA pen nitum 1985 tami MU si tokon long lo stella bangso long ang bong lo nitum labangso a leaders tum ba KSA tum tal bangso pinangan bangke laso pene ke matha dun dekhe pen jone si fragmented son dukok lo temela so hamu bang pinan mon chini lo je tum karbe tum temela bangso KSA lo na ke claim than se kengkam chijor bang tholo si ning thelo sinon hormu dolang itum recently hegram long yi tum recently tum 6 rebel organization tum las bangso ekor chitok dam lo sila bangso ekor chitok dam thek la tum hantame welcome lo wang lo mitum choro lo labangso mainstream kado we khem along nang participate do popolo semela solong bang isi ini pudun kang tung dukok je 2.3 labangso a close long tum ke dam tang tami pudun lo penon ke wangi lang tami litum pudun thipji athema la 10 seat open for all labangso kibi long thaw ni tum kol dekhe datpo thema labangso kibi nang kok palang tum bang je pakrang lo je labangke akhai kaprek mande tum ponang kok lasi laso akhai kopi lo ponang kok letum jini nang ile akhai kaprek tum phan itum labangso konsilong avedat akhai kaprek do itum jini 1952 aningkan pensi district konsilong le prang dame khai kaprek tum dadu sida labangso phan ponai pu do sil itum hala an representative community sombang itum nominate ki ponja jakong hadak bipon lo si hala solo bang dudang det ahormu dang dele tum las bangso bipon ke isi monon phi kiwang jilang ani bangke isi fere meson situ kok lo lapen do tholang close 8.9 dolang DC phan la bangso apwar kipi DC bang laso apwar kipi itu bangke je kidam tang antam be pulo je Assam ang along kapeka district sonsli Karbiang long ladak bangke itu bangke 6 itu la bangse dak na chi jogong ge bom je hal sampai non bangke government development activities bukan partisipasi ka hotai da dolo panang do kasi ladak bangke power ladak ka khandolo plus 2.11 lang dola itum bangke je education department pen chengo pinangan department long bangke litum aprang le pulo isilam ter education long ter amu bangke litum bangke secondary level am tang itum si kopil empowering committee da biun do hola nes madhada so power transfer elo kopilo power transfer bangke legislature kasi lapso power transfer legislature kado eta elo pudhormu si dutang elakunon bangke lasum kopilo institutional some mechanism kopilo streamline kuruji phan bangke chief secretary lapen dak joint secretary tum bangsi coordinate kopilo ladak bangke bill pencenglok post create pencenglok kafila pencenglok si lasomu bangke kidam tangan tamit heglong lo je Assam government pensi kopilo nangchi jognon bom la bangke tum bom lo la si non bangke sa me holo so kachi to ko bela nangchi jognon bom advertisement ki pipen jenglok nangchi jognon nang
pena kachi tok be tamen laso ekolong bang kachi tok situ thukok lo je non ki bang ilang bang ke lake kachi tok itu tan lo kado be post pen cheng lo ang ton bil ini bil tame lake asam government si laki tipen ko kondet ko sila hello laso hom le tum ki project he se akimi da do hom bang ke le tum laso ang ton man le tum reject ko college tame laso hom bang ke mum pen pheri mimi do lo si sila bang le tum project he ki bang ilang ta project he ko sila hello sila hai hormu sini tum branch ka do he pan tame chipari Cithan polo akai bang ilang branch district tame tum lahai Cithan pon thuji lapen ke bang ilang tame la somu puthak tame letes athemani tum dal bang sok khai phangasi ko pala sok khai phang bang ke kahingo phomu bang ke pakpak nang koi si le tum let tame branch tin tame la bang so thik pon hom block heron phansin tum sisik pon la 2020 में तुम लगभग सो नेशनल वाइड लॉकडाउन लगभग सो तो join पे ले तुम पेनांगन कार्बी आंगलोंग ईस्ट कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग लपें कपरे का डिस्ट्रिक्ट लोग उस टाइम में लगभग सो लॉकडाउन तो join पे ले तुम कचारली ना थुकती कोई ले तुम थे लस्सी फिनी लपें फिनी पेंडा ताराबासा पेंसिल तुम चेंग लो लगभग सो कार्बी आंगलोंग एजुकेशन एनवायरनमेंट को सोंसे कपामे जिमा labang lapen iltum amumar ko son sila bang so thot aprang son thot bang so lobe charli na thani parang kontima labia ko tas ni tu chithan arong pate apro stina district ten home dam sila bang so karbi anglong education environment ko son skila ri ma thak usta me bang so a steps me iltum ke deng ji along jasemet kenang sot nai pun litum toklang na tu pate education sipini bang so education structure bang ko son skila konang jima matili tum karbi akhai tum APSC kan dangon UPSC lohi competitive exam along koson sili tum akhai tum dikrek tum thek jima pate lo bangso asat lang long koson sigi unjima la hui puthak kustamin tum pinidak tarabasa pen kecheng lok east west karbi anglong hawar along nil tum lohi career counseling career guidance programs tami kedeng pun panchisi Pini wolong koma ji pathu aklamalong Karbi film artist lapen Langfair Veterans FC angbong football friendly match pathupon labangso ki pathupon along Langfair Veterans FC atum ke thek parpe ka jok Karbi film artist atum aphan Langfair Veteran FC alang litum chepa haipon detlo News Tech Report TK News Jasemet pen pini la anarat kacetong cisik sepin pen pu men en ratum kacetok pak pen sining sampik lo la sikewang pamani ta lason an so se ratum ceto lo te sports ning tamen so se ingtang kontu po ba develop kontu lo se ning mata pon lo Kon gol ben lang kai pani ya pon ken tum ni sari gol pen sai pon lo sare gol ai si ue ki mitum ha message ki pilo mane no lom ke lahai pipine araki hormu ke chodo pik lasi lahai ki pathu pensi mane lahai araki hormu bangke tum pavir ponang po lahai pavir pon loplo te ok prata mesen po lasi kadok ha betala araki ki hormu bangke pavir onang po la khela dhula hin pen bangsi lasi olkar benglong mane ue ki mitum ta isi message le lo mane ningkan ini thak lo la covid 19 na join pen lockdown dukok lo lockdown pen muni datum pen kado we thang entertainment ave ajad ave lasi si bangke jasemet bangke la rat pen nona sabso kaching kia por sarkar pen ang pi lockdown na sabso kang pu ason do lasi rat pen kado we pen laso kachi tongdam la lo isi bangke rat phana sabso entertainment ke pi la lo la pen isi jasemet a aim and object bangke la hello je non uwe gi mietum jasemet arakia hormu ke chu drugs pen chenglo kapre arakia hormu ke chu la bangso ke pa virji aphan jasemet ke la hello sports pen culture la na jong si non uwe gi mietum ani pathelo pulotangte ultimately bangke arakia hormu bang tengni detpo la se kadok we uwe gi mietum ta non ge sports pen culture not ani pathe nangpo lalo la so pen se ni dum pini arta ke ongdo ta do ba arta ke kom da do ni tum ka do ka we artist atum an chingwai si pini la so bangke karbiang long adang pi along la so football bang ka pathudam nang litum pini lang phera hawarong na pathuke ko son lo sa nang litum pilo tu ko lang phera pana hawaran pilo message mission jasemet la lo lang pher ke isi hako pen adake jutang jubat pen chenglok kapathu na da hin dala dake ke thekere ke ongna ya dim busineli mathada ase pini da jasemet la lo ke pathu non male pathu theta aprang ke pathu ke thek nai tum si pathu lo la pen nili tum bange ke charli
nil tum ka Charlie tum kai patu te pin tum se nil tum ta ka patu lo la pen aja uwe mi tum do la tengke ke Charlie lo la si nil tum patu lo la pen alang tum han churo par lo pini la nil tum hanang pha pon pot lang phera hawar kadok we rat phan pini bangso entertainment ki pilong ka che tong long pot ke nil tum ta ningarong lo la pen la nang le tum media join ni a pen kadok we rat phan puthot chuning ri lo lang phera hawar same turmi we tum jasemet kela sportsman culture anat bang jasemet ane pathisi ile tum bori ponang Pini Ladakh Volongko Maji Colonial Film Karbi Film Society Atumpen Lapen ke Ladakh Volongko Maji Veteran Club Angbong pini falapang so football friendly match football chulong ini kadok kawe nang cerap nang citu dun pini kadok kawe phanta churu lo prangsi lapen nang litum kadok kawe phansa media kote tum hanas tame churu lo si pini labang so kapat dupon football pa dupon ke labang me pigalam lo football match pa dupon athe labang so football pa do pini lang phera war ki do ana rat tum same corona akiso pena joini ko ana din ne hem adu ko beta na ulai long le hem si chido rep lo sita pini kadok ko pesta me labang so football khela long singa palang do nawar sai ti pen kadok ko beta pini mesen kar biang long nong nam ka cheng then nai ke the nai nai ka cha thang nai nai lunsi pi pen chenglok karbia film long kache parjan dun mane actor actress tum ansita me pini Ladakh ke wang rata thengno kaprek ke lun ke kan la pen ke mesen alam khan te kang ke paklang te kang la hai ke me pigalam lo rap tum kadok ko wista me pini labang so ke lang long ke pini alang li tum han ta me churu par lo la pena hokpet pini labang so akhela mate football friendly match pa dupon labang so ke mang ke la helo je non owe kimia tu drugs ke chopena joini ongdung owe kimi non ki thurmi owe kimi tum kana hok du pi khangyang lo ili tum karbi yang long along kapur hia hin ke Charlie hin pen chenglok kapre ka hin kapa phi du pik lo ongdung owe kimi tum ke kapre ka sai ke chokle mi phanta kana hok du pi khangyang lo ke thek du pik lo athe la hai ongdung owe kimi tum penangan drugs ke chupen kana hok du pik asi nono bangela bangso football match pa dupon la bangela hello je football ka pathu pen isi ok prana phanda kimi owe kimia tumta la bangso hin chi hung nang po owe lang le tum la film karbi film artist atum si tame pini lang phera hawar wang pen la bangso rat aphan la bangso message ki pi aphan si pini la bangso football match pa do la ke me pi galam lo asi kadok ka wesi tame pini chetong long lo rat tumta do pik lo ningarong pik lo la pen ke pini kadok ko rat sa tame labang so khela ke lang long pen kadok ko enjoy lo mipik lo la lo tum lap son tak saksi khela hin nan so si ting Ike news pen pinya berta lapuan si kang ton pun iglo kardom